Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kadorbar shnong wa ingdo kadap da kajing sngo sarong hadin bakal asya jit kum ka best artwork locality ha kajing pen internet ba kajing le khu jong ka shnong ya ka bala pelong da katanat jong ka iperthai ka sarkar jilla kum shibenta kajing rakhi kajing dap sunpost nem kajing yo jilla bopura jong ka meghalaya kinong penwan dor ha ka bayade ba kani kajing dro ban pen internet ki kin thop yo ba kaspas im uba seibor yaw phyaw uba jeff lingdo bat uba kermen shabong ngabatay yakini ki artis jungi ngabatay yakini ki artis jungi yakani mang bahakan ni kapor syam padon ni building ni hangni ban hangni kidon kiding so kidon i lintia kijaran ni bitanan ha kani ka building pakka kalau mi singi bi tai che ada singi mi singi yang ni ka ye jadi ini dong di paret ni tip ka kum ka jirang house sim jirang jadi sim jirang no ini ro dari sun sinar do tai kalawat do lawan do ni ngabatai yakini ki artis ini bakani ke jika kalau kum ni tiga batai harus pangkat degradation juga environment hani ko por komunita ko pero de ila draw yakani ka idea but ila draw yakani ki ya jingan ki longkumi jingi milsiwa yakani ka kenma ki longkumi jingan ka shlong jingi apa kile yo rihat Giriam kumni. Tunggu buat ko buat ini tunggu siti syariat sipung. Siap. Kami ka kabatay ka historical background jo besong ni la sibat ni dor wasong ru. Historical background. Ti hadin kawan kani ka development mo on ni pu silo ko. Mo GCB. Ti hadin kawan ka draw tingile abnong i omba kajimut jo kani da ngidon kam ban restore biang kani kumaka ka sorka ta kale. Bar ngidon kam ru ya ka development. Bodoh ini orang peteli kawai but scam ya lariti. Kabangi ni pej mentah kau sedang banja. Ya gariti lajong sedang bangklet. Teh hendai ni ipat hari bor mentah. Hak jingnang start ke bawan pat lemak pun sama ni gariti lajong lakade ke music lakade hak kado gono. Ni mentah kila sedang ban. Penwan dor biang tinggi community bagi kon sama jingi kinle ya ke bari benle dikani ka gini la droy kani ka jingdo ni dikani ka pen i ya ka bamenshua. Habis khot dorbar, kani ke peni, mo kini ki keluar ke peni ni bagi don sandong santil ki blok. De haning peni ada por bisa aku songi padon yeng dong ke madon mentah, bisa kita kini di pelong meeting hari madon, tasuk kepala peni right right, kita tanpa kani. De kani di gawai, de mentah kani ke cingsai, ke wanra, di por wanra dongsa mentah layo ke cingsai ke baka. Mo kalai ini nanti lupa kejilang di start nana punya cipman. Di hangni ada keseng samaru ki por kami sibun ki kerum keram ha sorsilong. Di hadin kejilang sama tu por ngia perkat punu banle ngia syong lembah kejing ya lam nanti jong kirang ba. Kebangan umla ban klet kijong ba jil kijong ba Ristenwell hinyauta kijong ba Tanwell nanti jong ba Kensai Warjri moi profesor hantai ponehu diberi presiden banikol seng samla babu sondi sing sumer ino kai mo Christian kum secretary ngaku assistant secretary jadi ki founder member jo ketua ka seng samla maka seng samla mta pa ya aka ki ba nasai ni hapan ai ki hero sibol ki bakilale ngata ka baha kami ka syamata adin beladep draw kawan kini kabangi akres bintang. Focus on quality education. Dalam education kemudian ke quality ngisi apa sebenarnya kawan ra yang jing donong ke pakara. Kamu quality education kamu nginyo iki quality politicians deh. Kamu ngidan kampalat nanta. Ngidan kami iki quality engineers, quality doctors, quality qualified teachers. Mal
Kali kata ke jimut jangan dekat. Fokus sekali ladang puli mengaku menukai ko, puli mapi, puli chief minister kini, puli education minister, puli mana ki bayar liti ni ki kena sekolah ki kini. Kin pai ki kemi pagi kena, kin pelik kawan kata ke jimut. Kamut ke ai kat quality education ke juk pemerintah. Idon kam palat-palat dia nika quality. Kalau muka quality education kan siam jinge ya ke state ni bukan ya cekman. Di mentah ke jing long kumnu nginyo ya ke quality education. Kapag ipay ya ka scenario kung makalong mata education yung kino hikay ki hapmi siya surok kino hikay ki hap ya ki banyo ya ka jong kape hi man hakani kino hikay ki siya tiar gas ki siya lathi charge nga kum no hikay ba song thai wa nga hikay mata nga sulit volunteer ha ka school sinong kapangnut apa ngape ngiru ilamat itu ki ju ki ya ki bagi ya ki mata life santali ki snami la ki ngaladon ka asian ba nga retired kamu senior Vice President juga kasih janji Deficit School Teachers Association. Ngalabat kum treasurer, ngalabat ngalakit life science system ngalasyang ya ka kendong ke serut yang state Meghalaya ngelayo ru kalat bansyang banyak kendu union minister juga dari pay ya ka education ngelayo lat sibon me kendu chief minister ki officers ki jangi hang ni. Henry ke jing ke bab menta kalong. Kalau dan kepor ke bah kepor ke jing alam jangi bubu tebor shanpru. Banyalam ya ka seng jungi aksam kalkendai spa kapundri propi yang berkenal ba ni submit ke memorandum koi ngong ba nyimne bengile yakren dulu ke por yakren spanga tulap yikini kai ada juga por ngiya ka academic nam tak interest jong ki kena school ki jungi nam tak interest jong ka education ni ka state ki jungi ngila submit tu por ngaken mau di nong yalam jingi tu por ibu tei por sian pru pe babu bol jong senatri sri por angot tai babu Sunday semua dengan kadang long tang member atau kapor di hendak ngaken mau pengi ateni meeting ni ai ka proposal sia ka bol hak member no koromba bahkan improve ya ke education ni day bandon ka Meghalaya Educational Service kamu kino ki officer ki babot banbat ya ka post ka Department of Education kiri ban pas ya ka Meghalaya mendai ban susiam bangala pas ta pensiong gitu dikatakan wanra hanung nuru bat ni penpa ko jing songo ru ngai mentah kan sarkar bagi omantung ya ka State Education Commission tingi quality ba let's say how to State Education Commission ngamtip ke ban syong ke ban penyak ya kam ngait scam ba kam dei ban syong ka kerteng kita don sya ki beri ban syong itu ki badala sya ban tre kam ban ai ke jing toy ya ka state ni kam tam ki kun sama ni bikin dan kita ka quality dekai kita ka jing kin tray maki kita ngimpat tip ngi nyabut din hi kum ki nongsong sinong ki kun samla ki sang balang kin tai ka bakumno ta education bakin wanra atau ka state ni ta jing penkelan ka lembaga ni ka commission ta ka jing kwa ji ka Meghalaya Education Service balik kwa ai ni mang yang quality education kamu kadi bandan ka quality input dalam kampan ka quality input kamu kinum la bane area di banyo quality input kadi bandan ka quality pay Tiba-tiba ke quality input kamu can make ai ka output part. Ini qualified engineers, doctors, lawyers, politician. Hagyobon kilang ini lagi belum beron ka quality. Dikatakan ini ke jumut jangan ini ka quality education. Kamu some of ika kamu quality education kamu kadi belong spiritual kadi bandan tu, ka moral kadi bandan tu, but ka academic. Jadi combine lang ini berok lightly. Kamu ini ya di ka quality education. But policy maker kimna ba shushim ban shu tap la ka tap yenu hakanu no benta jo education ki dei ban yo ya ki breu ki babyang ki ban penya ya kastit san posum ila dep hari nginum ya keno nginum ya blame yenu ru ngin pe mangnish kman ka ei ba sarkar ka di ban le kalau san posum ka di ban plan pa kram banda celebrate ya ta ka shis pasem pateng ni banwan kin sohun kin numdon kanu ka jing keno ka jingto apakah feel ke education ngakum no kay lir ka sibe ka pi ka feel ka system dengi ngitre ka kom ka system ki bu hang dengi pa ba ka system hi kariban change dalam kam change ka system but the system will change from the top to the bottom ni from the bottom to the top kata ka jing toy ka bangin yo ladangi fokus sa dai ko di Babang santam kalau ya ka commission ni baka sarkar ka kumata tingin patip kalau kumno ading community baki egi babha kin mi nangtu ngata bu ya kren pat ya ni kejing ya je kinong kai lama iladi
tulok ni sin lai benah ni hab yami surok komentar ke revision pay juga deka pay bakadok jelek menta kinoi kai deficit kumbang ayo jiktip kempat yo lot ya ki area ki jongki kempat yo lot ya ki area ki jongki kinoi kai deficit ngi iru ka jing pen kieu ya tulok haki adhok menakan ni tu je pen kieu tulok akum ka dor kamur nasmo ba kam ya hab ka sarkar ka batmai na kawan kadiban perkat du ya kene ka tulok yo ki adhok bar mentangi dan different types of categories kita hadok sipau tuli ni khatwai tik dakir kom siu kinoi kai ti nakaliang ka ASEAN jingi ngila poi sedu union minister bangi om ba kadiban no tang lai telibe ka baningkong kadiban government school kabaar kandon begini deficit kabalai kandon beka private ke baru deficit melan tolong government de hande kita di ke profesor ki omban provincialize no ya ki school ri kadon ka jing wo ka jing ya ki hande tai te bang quality bada kamde kataru la kumnum no ban pendunano ni ki kategori sortise dara ki wa banyak ka san post dan pernai nam ka lawai jom ki pun sama jom mentah ha kilik boleh balik long nong hikai kamu korban yang ni lah syukur akan yang lain kali hikai lagi klik lakut hari mentah ke sokar kalau punya apa jadi benda pas sibun kijing pas gitu ngan suka ban mention dia mentah kani mentah kibon ba kinong hikai lani kibam de kinong hikai kilet balik pendep ya ke BEd ki first semester ki second semester ke dan ke third semester ke fourth semester kilet sepok kau ta ti katnu kilot om dunaya ka arlak pendep ya kau ika semester ti nangno nyo kini ki baduk kinum dan lat dari kidan ke jabing manlong no hikai tama kimban ke pisah kata de ke jing jongkar problem yo ke education te hang niru ngasoban kentu ya sarkar bagi officer lakin pet lem hata ke commission kumno ban le ban kaman ra susu ya kenika education system ke bobiang ke ba ngim dan kam ke baduk masuk kinyo lat banyak si mentah hang ni nakuar wan ajimut bagi ke education hi senong kenong kini ban penbiak senong kenong perkat mudon rem tang ka surok mudon perkat mentah sekali ka traffic jam ke ba so sedai hadok tata ya ki kena school ki jungi nai ong ki bona dun kenong bona nyomer bona mauyong bona sini gini kai bona nang nindang tang utri ki war sini pedeng sol kimi nado step nyobuji ki poyen nyobuji prabuji kila thai kimla bale isu tampok kali argentan lagi kita kalah tak dengan ngasko ba ka sarkar ke ban pej ba kumno ban le ki srok ke ban bha ki jika puli ke ban biang segi thai nang kendong segi thai kapsol ke ban don ke kita ki quality institution kramba kinum ya wanut ba khoi tang ha institution kita sawut mga keteng kaspasier ini sebuah yang menjadi ko ulang di way patun banita bani keteng kemen sabong ini baru kau jing ya bani sebuah dia bahasa benai tap dan kapal bagi telan kapal melihat apa itu kapahe mawat dalam itu kita kapsok dekat benda tahu dari anak ini betul menjari dan ada kieu di sana dari sal dan kieu yang ada tahu bukan dia penting kami hang ni banyak ada dia kau ke request kalau ba ya kibreu ki bayar letine long kinu kan long ba kinu ya biak kuai pathan kinu ya tak sun itu kini long dei tang ni apa wang do long hapro ko ke silong kan nam ya biak ai gitu mah namang kini ke wok sulong la le kamding bang isuan ni isu wepin ai to ile ngida perkat ai deh kita hi harap kan ni te kawan min nak sinong hi ai sinong hi ni te kejing tuan dur padi kini te nya penman yang ni ai ku blai ke senang ba kala sania ani mo tuan dur kini graffiti sa kalong legal mah te kani pada kalau cikat kani pada kalong ba dan ba commission iki tang ya tapi ai commission access menu access dan le internet yang mengucapkan tak kejing ya graffiti bakal setiap ke Gaspar ni ai nak liang ke Sinong kendiat as a token of appreciation ya ke jingtri sitam jungki ni ai kendiat ni sebor
Saya sih biang apa kau kerja semua ti kermen leader ini mesti don bahamun sila.